Nikosha. Karame boss. Usigaye ugemura maritira ngahe? Sigaye njyana 40 ubundi 5 nkayajyana mu rugo. Wabitegetswe nande? Ni mabuja. Kuva uyu munsi ntuzongere kugira nari musubiza hari. Bajye bamwe ibyo bafite. Ndabyumva boss. Ngaho genda. Sawa murakoze. Komada. Usakamaro k'amata? Serie ndakaza ariko ntago meze neza. Nose naguze ko amata ari ingenzi ku mudamu utwite nkawe. Ari wowe akufitiye akamaro wowe utwite. Ari no utwite nta mufitiye akamaro. Wagerageza umwe igikombe kimwe nibura. Sibyo? Shagerageza. Komeza. Ubundi twakagombye kunywa igikombe cy'amata buri munsi. Ariko nyine hangane make ariko nta kundi inywa. Papa, kubera icyo watubwira ngo nibura ku munsi tujya tunywa igikombe kimwe cy'amata. Megani. Ariko papa, ndakubaza wowe na mama mukanseka. Wowe wibabara mwana wanjye. Ntabwo igitwenge dusetse ari iki kindi. Ni ikibyishimo. Nase wowe ntiwishimye? Gaho rero musobanurire nyine yumvuga akamaro k'amata. Ariko nge nta kibazo mfite ndamusobanura rwose. Okay, ngaho mbwira. Mwana wanjye rero impamvu mbabwira kuriya nuko hano hanze hari abantu benshi bataza akamaro k'amata. Kandi kuko mbabwije ukuri, amata ni ingenzi ku mubiri wacu. Urakumva? Ngiye kubabwira ibintu bitatu kandi by'ingenzi. Urakubyumva neza? Nk'umwana utaranyoye amata agira ibibazo by'imikurire, haba mu gihagararo ndetse no mu bwenge. Urakumva? Noneho umwana wanyoye amata cyo ni cya kabiri. Nuko ngo ahorane itoto ubuzima bwe bwose. Nureba abana bacu ko bameze? Reba. Urabona? None icya gatatu rero. Umuntu wanyoye amata amurinda indwara izingizi zikaze. Akamurinda gusaza imburagihe, none wanyoye amata neza. Nukuvuga ngo abatanye n'ikibazo cy'iki cy'amagufa. Agize ikibazo cy'igufa wenda rikaba ryacika cyangwa rikagira ikindi kibazo kubera ya mata yanyoye aba yariteganyirije amagufa yarisanasana neza ukabona igufa rirongera asubiranye nk'iry'umwana w'uruhinja. Serie usiko nanjye bitewe n'ibintu numvise sanze hari abantu benshi bataza akamaro k'amata. Benshi cyane. Benshi. Papa. Byose. Noneho rero hari n'ibindi ntabasobanuriye aka kanya ariko nzagenda mbibasobanura nyine gahoro. Turi kumwe se? Cyakora ndumva none usigaje kuyashakira ikivugo. Oya, nta kindi kivugo rwose kigomba kuza mu muryango wacu. Oya, ikivugo nshaka ni kimwe. Kivuga ngo horana itoto. Sibyo? Ngano no twese duhurize hamwe tuvuge ngo horana itoto. Umubiri n'ikirenga tuyanywe turambe n'impamu nanjye narayanyoye.